enkolokomba Julius Thank you, Malema Sandy. aka va vulavula hi timhaka ta ntirho lowu nge le ku yeni mahlweni laha ku vulavuriwaka hi timhaka ta ku tshika vuxirho bya swirho swimbirhi swa economic freedom fighters hi ndlela yeleyo laha va vulavulaka hi timhaka ta ku va tatana Nyiko Floyd Shivambu wa le ka mahonisi ku nga ri ka Jimmy Jones a nga heta la teka xiboho xa ku usukela vandla ra economic freedom fighters a ya ka vandla ra MK naswo loko a vutisiwa hikokwalaho ka yini a teka xiboho xa ku ya ka MK a nga vulangi i lo hlaya tsalo leri ri nga hlengeliwa hi mavandla yo hambanahambana le ka huvo ya endla milawu ku nga ATM, EFF na MK party laha a ri vulavula hi leswi va nga lavaka ku swi fikelela tanihi vandla a nge vulavuli laha a vulavula hi timhaka ta EFF ta MK hi ku laya hi le ka EFF laha a nga koho hi leswi a vula swona Nyiko Floyd Shivambu kasi timhaka letin'wana hi ku ya hi murhangeri wa commander in chief wa economic freedom fighters a vulavula ku timhaka ta ku i siku ro tika swinene ka vandla swin'wana swa swirho swa vandla swi rilile loko swi twa mahungu lawa kambe ke mhaka leyi nga sala i ku va ku langutiwa ku sukusela loko ku tivisiwe timhaka ta ku sukusela loko kwele masunguleni loko ku tivisiwa timhaka ta ku sunguriwa ka EFF ku langutiwa timhaka to tala tin'wana ta timhaka leti nga langutiwa a ku ri ku na vanhu lava nga lahlekela hi mintirho ku na vanhu lava nga lahlekela hi mindyangu ku na vanhu lava nga lahlekeriwa hi rifuwo leri va ri na roho rifumo leri va ri na roho hikokwalaho ka ku teka gondzo ra ku lava ku simeka vandla ra economic freedom fighters sange mina a ni nga suki la ni ta lahliwa ni ri xirho xa EFF leswi swi vulaka ku loko swi ri tani a nge koti ku va a tshikela kumbe a hundzulukela vanhu lava a nga suka na vona hi ndlela yaleyo a kombisa ku loko va ri vanhu va mavandla ya ku hambana a swi vuli ku va lala a nyika xikombiso hi ku sweswi a nga koho sweswi i hetelele wa bula na munhu wo fana na va tatana Castle Mathale kambe tatana Castle Mathale ve le ka ANC so se un'wana ni rhumela hungu la ku swi vula ku a ni le ka swona vhela sweswo kambe sweswi a yeni ka muhleri va hi pfuna ku twisisa mhaka leyi kantswa muhleri wa hina loyi hi n'wi tshembaka swinene ku ri enough Mashego a hi tweneni ku va ri yini Mashego inhleka inhlekani Brapet na vayingiseri va Munghana Lonene minjhani hi pfukele minjhani Mashego ana men pfukile timhaka ti tele la Afrika-Dzonga leti a hi ta vulavula hi tona namuntlha ku katsa na vakulukumba lava va 95 a va ya khoto va ku va khomu kahle khoto va la ku famba va la ku tlhela Libya na yini swi tele Mashego kambe hi pfuka hi mahungu lamawani ku endleka yini ka EFF ka EFF ku endleka leswi swi endleke ka COPE leswi swi endleke ka UDM na leswi swi endleke ka IFP i ku ri loko vandla ra politiki ri sungule munhu mara swi tikomba leswaku munhu loyi a nga lavi ku ri ku va na vurhangeri vun'wanyana swi ta endleka loko ku na vanhu va ku ri va na ti-ambition ta ku rhangela ka vandla lorero sungula i languta IFP ku ri sunguleni ka IFP 1965 ku fika a lova tatana Mangosuthu Buthelezi a ku rhangela ye IFP and endzhaku ka nhlawulo wa democracy wa 1995 swi vonile ku ri IFP sungule ku loser i khome KZN ku endzhaku kwalaho i sungula ku loser i tikomba leswaku se ile ku feni ku fika sweswi loko se ku nghena un'wanyana ku nghena tatana Tlhavisa hi loko i swi vonaka ku ri i na momentum se i ta kula so ku fana na UDM loko UDM sungula i sungula i tatana Holomisa na tatana lo a huma ka National Party ni rivele vito ra yena mara i swi vonile ku ri i na momentum mara sweswi ile ya ku ri se i vulavula ntsena i ti-member of parliament letitsongo so ku fana na yo COPE i nkarhi leyi sungula a yi na valungu va ku tala na varhangeri va ku tala mara nkarhi leyi se khome tatana Musiwele Kota swi vonile leswaku i sungula ku fana se i file sweswi na SDP swa tani so leswi endleka ka EFF ku ri endzhaku ka malembe ka 10 ra malembe swa boha ku ri ku laveka ku va na vurhangeri lovuntshwa so sweswi swa komba ku ri Floyd Shivambu a lava ku contesta tatana Julius Malema
mara tatana malema swa ku komba ku ri kumbe n'wi byele ku ri no ni nge pfumeli ku ri u ni contesta so tatana Shivambu u fanele ku swi ta pfuna ka ye ku ri a famba a ya ka vandla rin'wanyana ivi vandla rin'wanyana a nga famba a ya ri ka rona MK kambe vandla hinkwawo se swi vula ku i xitichi xo tlhelela ka ANC hi ku a ni ri MK yi sunguleriwa ku save ANC ya i leswi swi tlhamarisaka ngopfu ku ri loko a famba ya ka MK melo i nkarhi leyi ni twa ku ri u ta famba a ti ku kumbe hi mhaka ku ri u dyondze ngopfu kumbe u ta famba ta ka swilo swa ku fana na Maphunguve Institute ti-think tank kumbe u ta famba ta lecture kun'wanyana ku ri u ta famba ya ka MK swa hlamarisa hi mhaka ku ri loko u languta MK na ANC MK i le tinkingeni letikulu ngopfu ku ri if loko a languta EFF vona ku EFF ku na timhaka ta ku tala mara ka MK ku na timhaka ta ku tala ku ndlhula ka EFF so ku ri u ta hlela ka ANC swi nga endleka ku ri siku rin'wana u ta hlela ka ANC mara ni twisisi ku ri kambe a bona yini loko a ri ta ka MK hi ku ri a nga ta pfuneka ngopfu loko a huma ka EFF a ta kun'wanyana ku ri swi nge mi tsandzi ku kuma ntirho muna ku ri dyondze ngopfu loko ni ku a nga ku ri ndlela yo tlhela ka ANC i ku a ni ngo ma swi tiva ku MK na ANC a vo va kule na kule va kule hi vanhu vambirhi ntsena hi President Zuma na President Ramaphosa ntsena loko lava vambirhi vo suka ka equation mavandla lamambirhi ma hlangana kumbe hi swona no MK i tata na Zuma ntiyiso ANC va ku ANC ya Cyril Ramaphosa mara sweswi ANC leyi yi seleke a yi na matimba a ku rhangera a ku ri kumbe loko u famba ka yo ta ku i ta khoma kumbe i ta khoma mfumo hi lembe rin'wanyana ANC na yo sweswi yi le ku loveni swi sungurile and swi ta continue 2026 hi 2029 ta swi vona leswaku a endzhaku kwalaho ku nge vi na ANC ya ku ri munhu ta vulavula hi yona so mara MK party problem ya ku ri a yi na constitution a ku na nawu lowu munhu a nga vulavulaka leswaku loko ni ri ka MK ni lava ku va secretary ni khomele nyana kwalani Mashego ni sungula ni hundzisa leswi ku swi nga hi kavanyeti hi sweswo mingisero Munghana Lonene FM hi leswi hi nge le ku languteni hi ta ku nyika nkarhi hi ta mi nyika n'wina va MK n'we va EFF hi twa matlhelo ya n'we hi ndlela leyi hi tlheleleni Mashego sweswiwani vandla leri mi vulavula ku rona MK xikombiso mi kombisa ku tinkingha leti yi nga langutana na tona le ku languteni ku ha khale ngopfu ka ha ku yisiwa list yin'wana yi kha yi supplementa yin'wana sweswiwa loko ku ta van'wana na vona va ta tshemba ku inkulukumba manyi loko a ya ka MK na Shivambu hi vumbirhi ka vo handle ka loko ri ku vo ala switulu kambe va nga va nghena kwale ka list yaliya loko va nghena ka list yaliya swi vula ku van'wana va tlhela va phuriwa van'wana no hlambanyisiwa va se hlambanyisiwa hileswaku se swi swin'wana ndlela ku endleka yini mi ri ya constitution mi nga mahlweni Mashego inkinga ya kona ku MK party i nkarhi leyi va sungula va campaigner ku nga before ku va na nhlawulo va vula leswaku endzhaku ka nhlawulo ku ta khomiwa conference ya ku hlawula vurhangeri lomuntshwa a va nga swi voni ku ri kumbe va ta kuma tivhoti va kumeke to kumbe ku ta va na vanhu va ku tala lava fambeke va ya parlamenteni so sweswi ku na riqingho leri ri vuye ri endlisa sweswi ri nga endlisa swona kambe hi ta hi ya twa ku tatana good enough Mashego va hetisela va ku yini na mbona na n'we mi le ku kombiseni n'wangulo wa n'we a hi kombiseni min'wangulo yaleyo hi yin'wana ya tindlela leti landzelaka wa ku sungula hi nga tirhisa 0657443911 kandziyisa rito laya ka nomboro yaleyo kandziyisa u nga hundzi minete na so tiyisisa leswaku la u nga koho ku twala wena ntsene a ku pfi ku twala na mina ni kha ni vulavulela le kule lelo ku pfa ku twala mina a hi tlangi loko swoswoleswo wena u tima xiyani moya u kandziyisa rito ra wehe ivi u heta u ya mahlweni u yingisela handle ka sweswo u nga hi bela riqingho ka 0860002543 0860002543 na sweswo swi ta endla leswaku mina na wena hi kota ku va hi twa ku loko xiyimo xi te tani hi fambisa ku yini hi tlhelo ra matshamele ya swilo kusuka haleni eka Afrika u va vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi le ku ringeteni ku tlhela nakambe le ka tatana good enough Mashego a ku ri na hongo rin'wana a hi ku ta vulavula hi rola ra
ku timhaka ta veri ku na pfhumba ra basisa leri nga le ku ndliweni i masipala wa Collins Chavani hala Gift Chandani hala ku va ku basisiwa yini a hi kumbexani hi ta vulavula na vona kambe hi ta kota ku nkarhi hi bula na vona kambe ke hi ta lava ku twanela ka wehe mingisi rome ka 0860 002 543 nakona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela yimani hi twa riqingho ra wena ka 0860 002 543 tatana good enough mashikho swi tikomba va hi lahlekerile va nga kumbexani va helele hi battery kumbe swin'wana swo yelana na sweswo se wena u ri yini ke 0860 002 543 u kandziyisa rito ka nomboro yeleyo hi nga ku nyika yona hi twa ku u ri yini u nga tirhisa na @Africa Munghana ku ri Twitter kumbe X handle yi ta endla leswaku hi kota ku twa tlhelo lerin'wana leri u nga va ka u ri na rona hi ndlela yoleyo nangona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela hi pfuke hi kuma mahungu walawo ya ku va ku langutiwe ka timhaka ku langutiwe ngopfu ka timhaka ta ku va nkulukumba Floyd Shivambu va suka exitulwini xa vona tanihi xandla xa president wa Economic Freedom Fighters va tlhe hala tlhelo va suka vuxirhini bya vona tanihi huvo yo endla xirho xa huvo yo endla milawu se n'we mi nga va Economic Freedom Fighters na n'we mi landzela timhaka ta tipolitiki mi nga ku hi fike njhani eka xiyimo xexo lexo ke un'wana mi yingiseri loyi nhlekani maheboti ni pfuke mi vulavula na Sydney Xigodola ka Madosi School ahe tipolitiki ta South Africa ti fiki ka xivumbeko xin'wana la un'wana na un'we mundzuku ka siku hi nga ta pfuka hi twa mahungu lama hlamarisaka a swi hlamarisi leswi nga humelela because tatana Xivambu khale xitulu leswi va swi langutelini ende lexi ni vona nga ku va vitana xona kokwa Jesse Duma le ka MK i ku languta site ra vona ra matsalwa ku ri va ntatamukini swinene va nga kota ku lunghisa MK yi kota ku swilo swa MK swi va na ndlela swi tikomba ku swi ya kwihi kambe miri yini tatana Xivambu lava va loko mo languta swirho swo tala leswi nga koka MK xikombiso loko mo tsavula xirho xin'wana na xin'wana lexi ngopfu lava nga ka huvo yo endla milawu mi tsavula mi tatwa ri papani ro karhi mi tsavula un'wana na le papani ro karhi mi tsavula un'wana na le papani ro karhi bona ku fika sweswi a va se va na papa handle ka loko ku leswi swi vulavuriwaka hi timhaka ta VBS ku nga va ku ri papa se i cini xi nga va ku xi va koka rinoko hi ku vona ka n'wina lava va President Zuma va Mkhonto Party va nga va kokiwa rinoko hi ku va ndlandlamukile va nga tsala matsalwa kambe bona ke leswi hi nga tivi ku va tshame hansi va bula yini na mukhalabye mara ku na leswi va nga agriyaka swona ku ri okay mina mi nga kuma ku ri va murhangeli wa MK ku hi swi tivi ku ri va twanani yini hi ta vona hi swona hi ta vona hi mavala ku i mangwa mara lexi salaku ku ri va fambini ke FF Julius a nga khomekangi kahle a swi tiva swa ha ri ku vaveni mara va ta kondzelela tipolitiki ni twisisa ku va manchuvarini va ri vambirhi ka tipolitiki na laha va ya kona va ya ku dyondziseni vanhu swo tala swi tikomba kahle ku ri hina vavhoti a hi pfuleni mahlo nkama leyi taku ku ri kahle lexi lavekaku i ku languta ku ri hi ya ku hi ri tiko tiphati un'wana ta tsemeka hala a ya hala un'wana a tsemeka ya hala va suku na valandzeri vo tala loko mi suka ka ANC tatana Floyd Shivambu na Julius Malema na ku hala ka EFF va ta huma na van'wani valandzeri va ya ku hala ka MK swi vula ku tinomboro ta hala ka EFF ti ta kha ti chika nemetwe ikhesini enkom a hi kumeni un'wana mingiseri hi nga siya mahungu ya misava lava nga tatana Makamuni Ntuli Munyayi kwala ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela un'wana mingiseri hi loyi nhlekani Hlikani mpfukeni Bothet ipfukele minjani mpfukeni xikhulu xa mina akhenze Bothet mina hi ku voka mina laha ku ndleke a big mistake laya Malema a nge te wa la ku vuya as a commander in chief ya EFF la endle mistake a fana humini and then a nyika Floyd Shivambu chance xin'wana futhi a fanele a pfumelini ku nghena ka governance of national unity
hi mhaka ku mi ta tsundzuka ku na mavarivari ya ku loko EFF yo nghena ka GNU Floyd Shivambu a nga va ditsuti kumbe a khoma a va finance minister so ene xin'wana mi ta tsundzuka the former deputy president of the Republic of South Africa the ANC Didi Mabuza na mama Winnie Mandela va n'wi advising Malema na ku vuyani kaya ka ANC because a va swi tiva ku Malema vo n'wi kurisa ene Malema ena leswa swa dictatorship leswa swa ku chavisela na ku lerisa a nga la ku twa hi vanhu van'wana so a va swi vona ku the way Malema leadership ya yena EFF yi nge yi helo in future so Floyd Shivambu mi ta tsundzuka ku vona loko hi Monday a KZN a hlangana na Zuma namuntlha ta tivisa ku ya ka MK mi ta swi vona ku a nga tsakanga ene hi yena xandla xa Malema leswi vulaka va fanele va hleva va communicate mari ya ndla swilo xihundleni se leswi hi ku ya exikolo xa mina i ya feni EFF the way swi nga yi swona Malema na dictatorship ene mi nga rivali ku Floyd dyondzini xikolo ku ina honors degree ya political science kusuka Wits so i munhu la nga tlhariha a nge pfumeli ku lerisiwa a nge pfumeli ku khomandiwa a nge pfumeli ku chaviseliwa ene Floyd priority ya yena i ku tirhela vaakatiko that's why according to me online ka mavonelo a swi lavini Floyd ku va ku EFF yi nghenini ka GNU ku endlela ku hi mhaka ku kwa solution yin'wana mhaka ku ANC a yi winangi majority a yi winangi 50+5 the first priority ya Floyd hi ku tirhisa ka mina a ku ri hi ku a ku tirheliwa vaakatiko mara Malema still wa ha khomi kwalaha ka ku a nge tirhisana DA a nge tirhisana na ANC because tirhisana DA ku ve a ku fanele ku sacrifice-iwa hi ku fanele ku tirheliwa vaakatiko exikolo xa mina no ni mitwele makwava Kansas swinene hlayiseka inkomo awara ya n'we henhla nhloko nongona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM hi kumeni mahungu misava hi lawa ya landzela na Makamuni Sandra Ntuli Munyayi ivi kusuka kwalano hi ta va kha hi twa tlhelo ra wena ra mhaka ku ya mahlweni ka 0860 002 543 maka ilo wenkarhi intlhanu timinete ku bile awara ya 10 khenseni Makamuni Sandra Ntuli Munyayi na mahungu ya misava ya awara ya 10 yan'wana mahungu ya ta landzela awara ya 2 eka nhlekani lowuwani hi ndlela ku na leswimbirhi ni lavaka ku hi swi hundzisa la ku na lava va Collins Chavani va nge va vulavula hi timhaka ta clean up campaign va nge le ku yi endleni i ta bula na vona halaya loko se hi kha hi kongoma ka mahungu ya awara ya 2 hi ndlela yaleyo kasi ke hi tlhe hi kuma na vutiso kusuka ka muyingiseri hi timhaka leti ta ku winiwa ka movha le ka mphikizano lowu nga le ku endliweni hi kokwani hi Dr. Hlathi se hi ta bula na vona mundzuku tshama ku ri endle vutatwa ku kahle timhaka leti ta ku wina movha endlisa ku yini muyingiseri u rhumele voice note mi ta yitwa ta mitlangela yona muhumelerisi mundzuku mi yitwa ku leswi a nge a langutela swona loko a rhumele SMS leyi ku ta kota ku wina movha swi endlisa ku yini se hi ta ku kombela kokwani loko va kuma nkarhi mundzuku va tinyika nkarhi va bula na hina mundzuku hi kota ku va hi mi basisela swoswoleswo hi lava mi wina movha a swi lava mi wina movha hi ndlela yaleyo se sweswi hi famba hi gondzo leriya a hi tweneni matitwelo ya n'we hi leswi nge le ku humeleleni ka tipolitiki ta Afrika-Dzonga hi le ka 0860 002 543 nongona ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM un'wana khani vutisa siku rin'wana ku hinda hi patlelero ra le ku nga na African University of Medicine yaliya se kokwani va ta va hi byela ko mundzuku ku ite yina NSFAS na se hey mina ndiko swi tivi swoswoleswo kambe mtweni mingisero me 0860 002 543 ni ta va ni kha ni famba na wena hi ti voice note teti mi nga rhumela ka 065 744 3911 hi teka na riqingho hi fambisa sweswo ku endla leswaku hi kuma vanhu vo va xitalo ku ya laha hi nga kotaka ha koho hi ndlela yoleyo kambe sweswo hinkwaswo hi ta swi endla loko hi ta va hi sungule hi famba laha sweswo mingisero Munghana Lonene FM sweswi yimani kutani rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911
sweswi. Enhlekani muhaxi ni hlanganisa le ka vayingiseri va Afrika wa vulavula Palamende ya Rixaka. Mina ni hlamale hi ku rhurha ka nkulukumba Xivambu. I khale ti ri karhi ti gwabana to gwabanela etshangeni ti nga gwabaneli emahlweni ka vanhu kumbe handle ka tshanga. A ntshamiseko wu nga ri kona, so ku rhurha ka yena swi ni hlamarisanga. A swi ni hlamarisi na sweswi ivile to vona vo tala va suka eka vandla leri ra EFF hi ku murhangeri la nga kona wa vandla leriya nkulukumba Malema nga ku va na ku gwava swinene na ku omelela eka vurhangeri. Se van'wani va ta lava ku kula, kutani loko va ta lava ku kula va fanele va 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 ri ehandle ka vandla. Inkomu. 0600002543 ai kambeni un'wana mingiseri lo inhlaka hi mamukele ka Munghana Lonene FM inhlakani lo seni na vaxomi aye papa xibele tindleveni a hi swi languterile hina van'wanyana. Lexi nga ni tsakisa swinene eka mbulavulo wa vakulukumba lavambirhi, va kote ku dyondzisa rixaka hambiloko va hambana ku a ku na ku dzondzana, a ku na ku a va nga dyi swin'we etafuleni siku rin'wani, a ku na ku khomana hi timbili, ko va timhaka ta ku teka xiboho xa un'wana na un'wana a nga na mpfumelelo yo teka xiboho xa yena. kambe mi sungula hi ku hi swi languterile mani ndzi tshama ni mi twa mi swi vula loko mu va mi swi languterile hikokwalaho ka yina mi nga swi vuli a mi vona yini? Loko ni nghena ka nongonoko wa Afrika wa vulavula a ni la ku vulavula ku fana na munhu a ku munhu loyi a ku i mufundhisi Mboro a hi wa tiko ra ka hina ku va ta ni hlamula Sibara. Ni ta vulavula leswi ni swi tivaku swi kongomene na nhlokomhaka ya siku. Se a hi vone yini na nkulukumba wa ka Xithelani Floyd ku na minkarhi yo tala ngopfu swilo swa vurhangeri ku na leswiya swa ku phizanela switulu swi nga na leswi hi ririmi ra vadivi va hlampfule nge openness. Se tiphati letiya to fana ta vakulukumba wa Malema na va Likote na va Bantu Holomisa ti va na swiphiqo loko ti nga lavi swilo leswi ku kumeka loko ti karhi ti hanya ku fana kwala va nga tsutsumela ku mihlamula kwale ka ya MK. Loko wo ka va nga yi ka conference swi ta fana loko munhu a suka vukati byin'wana a ya yima a bela hi moya a nga suki vukati bya ka peluka ku i ta ya ka Phete hi ku Phete i tshama a mihandzini epurasini ra ka Manghena. Famba loko suka vukati byin'wana i bela hi moya i nga byeli vanhu xihundla xa ku i ya kwihi. Se leswi a ni ta ku hlamusela xona i ku ma swi hleketa Sibara swi ve kona swa timhaka ta phati ya munhu swi hlupha ngopfu a swi fani na Broader Church yi nga ya African National Congress leyi nga yona minkarhi yin'wana loko ni languta yi va bakanyisaka misava loko va lava ku dya tilanchi ta vona kumbe ti-breakfast ta vona exihundleni vanhu lava va ka African National Congress hi ku i mutswari lavaya va UDM na va lava va Floyd a vo lo huma switandi ma swi vona swi leswi tsandza hambi ku ri yelwa Cope Likote na Dandala na kokwani Xilowa va fike va holova hi ku a va kokeriwangi rihlampfu. Se endla ku vula yini na leswi endliwa hi tatana Xivambu swi kahle swi hi dyondzisa politiki ku politiki i ncini yi anama tikweni. Xivono xa munhu i xivono xa munhu ko va ku lexi va fanele va xinta loko va fika le ka MK leyi a va susi ndzhuti wa ku MK ya rixaka ro karhi ene i ya munhu kambe exihundleni na hleketa swi kona leswi va nga swi vulavula. Xo biha xa kona lexi nga ta sala xi humelela ka nkulukumba Malema na phati leyi nga sala van'wana a xihundleni ehansi ka khapeti ro tshuka va ta famba va ta huma hikuva fana na Manyi Mzwanele a loya kwalaya ku ya hundza hi kona. Ni byeleni Sibara Pet Khalanga wa mina loko Ringos a famba ku na leswi a nga swi vulavula hi phati liya. Loko munhu a ri murhangeri a nga yingiseri lava nga kusuhi na yena ku hava laha ya kona. Va Ringos lavaya va Floyd lavaya va Mayi lavaya na vana van'wanyana va nga ta fambetela va suka ka EFF hambiloko a ringeta ku tikhongetela nkulukumba Malema i lahlekeriwe ngopfu loko swi va ri na n'wina hi sungula swilo hi ri vambirhi hi na swihundla hinkwaswo hikokwalaho nkulukumba ni tshama ni byela minkarhi hinkwayo loko nkulukumba Oliver Tambo ku munhu loyi a nga ta dlaya ndyangu wa ka ANC hi wun'wana wa kwala ndyangu lowuwani inkomu Sibara 100 0860002543 nongora ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM twana loyi
Pet enhlekani wa kahle ma vona una mhaka yin'wani ku va president na ku va mfundhisi a swi fani na vuhosi a swi fani na vuhosi loko u fane u cinca na van'wani vanhu loko u omelela matimbeni nga ku we huva hosi swi famba hi rixaka or swi famba hi ku va loyi n'wana wa swa hluphanyana so swi lava mali maproblem ya kona loko ni twa ni languta u omelela ngopfu matimbeni ya vona so u fanele nyika van'wani chance ku swilo swi kota ku famba kahle EFF yi kota ya mahlweni so Floyd Xivamba ni n'wi voni nandzu ni n'wi vona ri kahle a endle kahle a vona swin'wana swa vutomi u nge tshami u karhi nga phuquki u tshama ri ka ndhawu yin'we ntsena mara u tlharihini u hlaya tibuku kahle ku fana na van'wani vanhu swa hluphanyana thank you noko 0860002543 a hi tweni un'wana mingiseri hi loyi nhleka aye kalanga mi pfokeli ba ipfukele ngobo ni pfokela khetsa swena mi bela riqingho mi ri rin'we ya hey ninge yi dlamba ya pikanyana man xo sungula Kalanga a hi pfumeleni ku Floyd Shivambu it's a political giant I strategist so matirhelo ya yena na Malema a ya rile mama ku they complement one another in the sense ya ku Floyd is strategist and then Malema I murhangeri luwa wa ku charisma wa ku va na charisma luwa wa ku vanhu va n'wi tsakela leswi swi vulavulaka hi leswi lavaka ku twa hi vanhu naswona so kusuka ka yena laya ka EFF a ya ka NK ku nga va ku ri ku a ni kha ni yingisela press conference sweswi la a kha a hlamula swivutiso a kha a mention swilo swo tala leswi swi nga ka EFF na leswi nga ka NK leswaku swilo leswi fanaka ka tiphati letimbirhi swilo leswi va nga swi sayinela parliament ku hi leswi va lavaka ku swi achieve Kalanga but then kalanga ni tirhisa foni yin'we yo ka yi nga ri kahle man swa ni hleketi nga zana a ri kona ni yingiserile okay so the question I ku loko ku ri ku swilo leswi nga ka MK na leswi nga ka EFF swa fana why Floyd a fana a famba ka MK because a kha swi mention ku ri in our lifetime economic freedom hinkwaswo sweswo leswi va nga swi sayina parliament ku lava ku swi achieve both from MK and from EFF leswi swi nga va ku swi humelerile ni xi hleketaka I JZ I langute issue ya ku hava munhu ka MK no anga swi ku leader MK the way JZ a swi tsakela ku hi kona swi vula ku ri JZ a nga ku antivi lama nga kona ku njhani network ya n'wina ya karhata mingiseri yi le ku tsematsemeni ku chavisa yi mani kahle mi hetisa kwalaya ka loko mi sungula timhaka ta ku JZ mani twa sweswi ya okay a ni ku JZ currently loko mi ni swi languta I hava munhu loyi a nga n'wi trustaka kumbe ku n'wi themba ku a nga leader MK ava president then I languta ti-quality leadership a vona ku a nga swi kota ku leader MK a nga yi teka to the next level se swi vula ku ri JZ I le ku preparing I le ku lunghisa ka conference leyi nga tata so that Floyd ava president hambiloko Floyd a ku a ni tshembisiwangi switulu na yini a hi languteni hi ku loko tiya ka conference MK na le parliament ya ku kheleleni Floyd a nge suka parliament a tshama mi ta n'wi vona ta tlhasoniwa ku nga ri khale ku ta humesiwa un'wana a kwasoniwa Floyd a tlhelela parliament ku ta va na ti-changes to tala na le ka MK mara mina lexi ni langutaka xona I ku vanhu loko va tshama va kha va ku Malema a nga pfumeli kusuka Malema a nga pfumeli kusuka yes Malema ni swi vurisi ku ri n'wana a nge pfumeli kusuka because EFF yi fana na PTY LTD I party ya yena a nga n'wi voni murhangeri wun'wana handle ka yena EFF yi ta va na murhangeri wun'wana ntsena loko Malema a decide kusuka ka vurhangeri hayi ku a challenge hi munhu wun'wana ene vanhu vo tala sweswiwani va a kusukeni ku ta va na impact ya ku EFF yi lose support
support but again ku na vanhu lava va nga ka EFF hi ku languta Malema lava nga ta ka va nga suki ka EFF as Malema a ri kona i vulavula ririmi ra Ai no riqingho ri arile kambe a hi pfumeleni ku tlhelo rero ra mhaka ri tile a hi twi loyiwani Enhlekani Bootpet na muhumelerisi wa n'wina malume Ncindano kwala Bootpet ANC a hi ku faka yona sweswi mavandla lawa ya endlaku ku humesa van'wana ya nghenisa van'wana va suka va ya ka rin'wanyani vandla van'wana va hlongoriwa na mi byela mehe a ni muhleri wa tipolotiki I ku pfuka ka ANC hi la vanhu va nga ta swi vona swa ku ekaya hi le kaya leswo swa ku famba I bodala a swi hi pfunanga nchumu swa antswa ho tlhelela kwale marhumbini va kokwa hi va nga hi siya ko mani mixisi Bootpet ni vulavula ndo tshama kwala henhla ka baketi ANC ya pfuka va ku tala va ta loko se ya ku voteni hi 2029 va ku tala va vuya ka ANC ani mixisi ni vulavula ndo tshama kwala pho ya mehe lawa inkomu Enhlekani Bootpet mina mhaka leyi a ni ri ku yi senseni ya ku Floyd Shivambu ka ANC ka AFF amini ka AFF u ta suka a nga tlhelela ka ANC leswi a ni swi azuma ka mina emhleketweni ya mina a ni nga swi hleketanga ya ka MK cause impact ya yena ka EFF a yi nga vonaki Julius Malema I pfale vanhu hinkwavo na ku na va Vuyisani Ndlozi vo mani lava va nga na powers ka politiki a va kona just because Julius Malema I va pfarile and munhu wo fana na Floyd u dyondzekini u tlharihini politiki wa yi tiva and na xikolo u na so I swi vonini ku ri no hawa laniwani a ni nge pfuki ni ve na impact ka politiki let me move out leswi a ni swi langutile na mi ri na AK Boto ya mbela ka Ntindano 0860002543 nangona ka Afrika wa vulavula un'wana mingiserelo Nhleka Ai Bootpet njhani vayingiseri hi pfukile njhani papa hi pfukile ni la ku ta hi langutisa hi matlhelo manharhu mhaka leyi tlhelo ro sungula kwala ka EFF va ya conference hi December so vanhu va student command a va karhele hi ku va Julius a va president so swi endli ku va na ku katlembetana mahlweni ka Julius na yena Floyd Shivambu so I tlhelo ro sungula rero tlhelo ra vumbirhi ku va Floyd Shivambu a sukile a ya ka MK u endli xihoxo xikulukumba loko mi langutisa ka MK ku hlongoriwe vanhu palamende va 20 lava swi kombisaka na kambe ku MK yi ku hlongoriwe na secretary le ya vona leswi kombisaka ku MK na yona I party ya munhu leswi Floyd Shivambu a nga tlhariha a nyika ku miehleketo ya yena u ta fika ku va na ku kwetlembetana kwalaho and mi swi tiva ku party liya ya hleketeleriwa ku I party ya le KwaZulu-Natal laha swi nga ta tika ngopfu ku va tikuma va ri na president loko veni u byeriwe sweswo yo ka yi nga ri ya vona so u ta fika a tlhela a va na ti-problem to tlula mpimo ya vunharhu leyi mina ni hi vona a fana ndle swona a fane a lo vuya kaya ka ANC hi ka ANC ku na ti-contestation vanhu vo tlhariha sweswi vanhu va vulavula hi renewal and Floyd na swi tiva ku I munhu loyi a nga ta ndza yena na vambalula u gurumiwe kona ka ANC a nga ta fika a tshama a nga nyikiwi role a ta fika a nyikiwa role a tlhela a kota ku va a tirhisiwa a vulavula miehleketo ya yena ku ya mahlweni se mi ni vona ingaku u bayizile and leswiwani ha celebrate na va ANC ku ha swi vona ngaku ti-party ti sungula ku va confused swi vula ku renewal leyi nge le ku endliweni yi le ku confuseni ka opposition ka local government hi to bakete hi khomile na cancer Bootpet na ni mitweni kumbexani van'wani va vula ku kumbexani tatana Floyd Shivambu a nga va tsakisiwa hi miraga loko xilo xa ha sungula yi lawa xona matsundzuka a ri kolo ku va sungula Economic Freedom Fighters yi ri ha nchumu va tsala hansi kusuka hansi va endla milawu va endla hinkwaswo sweswiwani MK iliya wo ya parliament tsavuriwa kun'wani ya yima layinini va ku masoriwa ini byeriwa ku wa ha ri wena se sweswiwani I ya ku tshamiseni milawu ya liya kumbexani leswi Arthur Zwane a nga ha ri ku kona
hi nga kuma ku hi matsalano ku nga ri khale se a tshamisekisa ku va na milawu la eka vandla se ri yena le ka conference sweswo mara Bootpad loko wo twa ku aku muraga wa xiplatani n'wanuna wa kona a nga hlongoli u nga ala wa ha hloma kwalaya hi ku na wena u ta ku hlongola a nghenisa van'wana le hlongolero ra kona a hi rona ro ku ta tshama komiti o pfuka a hleketi ku hlongola se ma yi vona ku yaleyo a kwalaho u ngheni ka timhaka tikulukumba ngopfu kwalaho nemetweli papa hayi na khensa swinene inkomo 0860002543 nongonoko eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela avuxeni Bootpad ku famba ka Misa loyi Fletchiwamba hi ku hi tshova timbilu hina valandzeri va EFF because na mina ni ri so a ni nga hleketanga ku Misa lo nga tshika a balekile na ni nga voni ku ri mhlambe ku nga va ku ri na nkinga between yena na the president Julius Malema ko politiki manje sungula ku yi vona hi ndlela yin'wana loko se swilo swi va hi ndlela ya so ku ku na munhu u nga mi tshembaka bro ku ri a ni voni ku ri a va fanele va va na tinkingha ta ku ti ze ti hluleka ku ri ku nga ti solve ku ri un'wanyana a za a baleka mara hi ta ku yini swi nga endleka swi endlekini inkomu Kensini mingiserome Kensini 0860002543 un'wana mingiserelo nhleka Kalanga aye papa kukupoti hayi sukini ya maphepha n'wena miri hambi kona mara ni nge tlangeli xiboho xa Floyd Shivambu sorry ni nge tlangeli hi ndlela leyi loko hi languta tipolitiki ta laha kaya hi languta na GNU ku hava opposition yo tiya ene tiko leri nga hava opposition yo tiya kambe yi kona caucus liya a nga yi hlaya Floyd kambe swi tikomba ku loko vandla ra EFF ro goba i munhu kulukumba luya i na valanderi lera swi havuya laha ka member of the member kambe a hi languteni swimunuhatlo leswi nga endla ku Floyd a suka laya ni swi twile a ni yingisela hinkwaswo kambe hina hi lava ku tiva xivangelo kambe mina lexi ni xi vonaka hi lexi loko mo teka CIC na Shivambu a va languteka va koka kahle ku ve na ritshuri nkarhi wun'wanyani va timela ndilo CIC yi ku mina na Floyd loko swi titani hi nge holovi njhenjhe kambe swi ta lunga swilo kumbe loyi a hlava ku hi lwisa hi swo swi nga yini namuntlha na ivi hi languta leswi swi nga endla ku a va na ku chavela wava ku nga ri ka MK hi nga rivali ku MK yi ta kumeka na mavandla lama nga le ka GNU hikwalaho ka ku tala ka tiphati mo nyika xikombiso xa ku loko mo kuma train vulavula hi vavhoti sweswi yi ri na swiwiti swo tala ma-Tofolax majupjup yini hinkwaswo a yi fani na trail yi nga na XX na muxaka wun'wana liya ya swiwiti swo tala hileswaku loyi i ta teka lexi loyi a teka lexi hi le ka xiyimo lexi hi nga le ka xona that's why mi kuma ku na tiphati to tala ivi swi kumeka ku na ku chawela wawa kumbe ku tswariwe MK loko ku xitichi laha a nga fikela kona ka MK va ta ya ka ANC swi ta teka nkarhinyana hi ku a ni Cyril wa hanya hi ku vo tala lava nge le ka MK kumbe murhangeri hileswaku i ANC ya Cyril Ramaphosa no yimela siku Cyril aida a nga ta susiwa a xitulwini ivi hi vona ku MK ku katsa na va Floyd va ta kota ku tlhelela kaya na xin'wana hi lexi loko mo languta tatani JZ malangutele ma mina va vona a va loyal ka munhu hi ndlela leyi loko laya mo fika mi tlulana milenge a ni ri va ya ku tlulaneni ka milenge va tele ngopfu vanhu lava a va tiseketerile hi vona lava namuntlha va nga lo pfuna vunanga leswi swi endla ku ri hi kota ku languta ku na u ta lasta mabyongo ma yena na vuswikoti bya yena bya tipolitiki na nkhinkhi u ta swi kota ku kumbe i le kaya ra kahle na yaleyo i mhaka leyi hi nga ta yi langutisa loko nkarhi wu kha wu famba lexi xi nga ta endla ku ri swilo swi nga fambi kahle ka tipolitiki ta hina ene swi sungurile sweswi loko ANC yi sungula ku khwika hi vulavurile na varhangeri ku katsa na Tata Nzuma va ku mahemba hi khomanile va tlhela va khomana hi mavoko na va Cyril va hambanile hi timhaka tin'wanyana ku hava ka tipolitiki a nga ta pfuka a mi byerile that's why mi twa peluka a ku no
press conference va hlamuli kahle ngopfu ina va hlamuli kahle mara a hi phuntangi hi nga ta ka hi nga swi twi sikulu loko ku amina nakisani swi vula ku swi vuya ka mina leswi nge ku na leswi nge ti-personality clashes loko swi nga ri swona i ncini lexi endlaku Floyd a huma na ku nga va ku ri kona van'wanyana lava navelaka ku i endli kahle loko a fambile kambe i fambe njhani ka phati leyi se a yi khe yi kula yi khe yi tshembisa ku yi ta ninginisa mfumo lowu nga kona hambi vo katsana na mavandla laman'wana ANC yi nga fuma kumbe yi nga fumi nkarhi wo leha mara loko swilo swi famba kahle tikweni hi fanele hi tiva leswaku ku na fanele ku va na lava nga ta endla yini va nga ta hayitela GNU yi nge ti hayiteli va ta nwa tiya hi xivona ivi swin'wana swi famba kahle swin'wana swi nga fambi kahle a ni le ka xiyimo xa kahle swo vula GNU gondo leri nge le ku yi fambeni no la ka xiyimo xa ku GNU hi langutele swo tala ka yona hi ku mavandla lama nga hlangana ma dyondzile ku ri DA u khwitile i ri wexe u le ka GNU mara muni hetisela ni vula leswi mi yingiseri ku tiko leri loko ho ka hi nga langutisi leswi hi nga ta ka hi nga swi cinci hina vavhoti i trail yi nga tala leyo ya hi confuser leri loko i teka swilo kana i van'wana loko va hlela va ku no kumbe loko va vulavula hayi va hleri va nga ta kwatela hi nge blame vavhoti vo lo kuma ku lo n'wana la swiwiki ivi swi hi veka ka xiyimo xa mavandla yo tala ya langa kona mavandla yo tala ya kahle hi xidemokirasi kambe ku munhu i ta suka la a ya la swi ke swi confuse vanhu ku na vanhu va nga ku rileni ka EFF ku vula ka CIC va ta tshama va ku kukununa swi ya endla swin'wana ku EFF yi khi kwetseka hi ta yi kuma opposition yo tiya na khalanga hi ta vona swona ka vula i-politically yimile i-trajectory ku vula hi xilungu kambe a hi yeni hi vona kambe ha swi tiva loko hi languta ntila hi ku languta hi xipolitiki ku leswi swi ya kwihi hi ta va na South Africa leyi nga ta va na ti-coalition laha ku nga heriki and a swi nga ha tlheleli ndzhaku nametweni 0860002553 nongona ku Africa wa vulavula hi tweni ku mahungu ya misava awara ya mbirhi ya ta emisekweni makamoni Sandra Ntuli Munyai nkarhi wena hi boyile moyingiselo Munghana Lonene FM 29 minutes ntsena yi nga se ba awara ya 13 kwalaya ka va kotara ku ya ka 10 minutes yi nga se ba awara ya mbirhi hi ta va hi bulana meyara wa masipala wa Collins Chavani bulana bona la hi timhaka ta ku basisa loko va nge va le ku endleni hala a gift chandan ya la ka mashawo hi la ku ta toka kahle va fike njhani ka mhaka yele kambe ta bulana vona andaka loko hi twa we wa ya mahlweni u yi byela hi timhaka leti hi nga ka tona ta ku famba eka economic freedom fighters ka kulukumba nyiko Floyd Shivambu aya ka vandla ra MK wena uri yini ke kwala unga ko un'wana miyingiseri hello ka 0860002543 hi twa ku u angula aku yini loko hi kha hi languta eka mhaka yo leyi kambe nga se n'wi teka a hi sungula hi twa loyi hlekani botpet hi vurile hi ku EFF xikepe xa mbombomela yo kupiwa rona mani hayi mati va hi hlaseriwa hi yo yini namuntlha leyiwani botpet hi yo yini leyiwani namuntlha EFF kahle Julius u fanekele a nyika munhu xitulu xa vupresident a nga ta yi revive Julius a nga ha ri na ti-idea ene lava n'wi seketelaku loko va ringeta ku lata n'wi kombisa a nga swi teki Julius i tirhisa xifafa munhu wa xifafa mafumelo ma yena a ni twisisi ku ri ni ta mafanisa na ma-president wihi a nga tirheki swi nga leswiwani va ta famba hi one by one mi ta swi vona yimani mi langutisa n'wina 2026 a wu nge vi na nchumu swi nga ta endlakala mi ta swi vona kambe hi fika njhani ka ku hi twa onge ti vandla i munhu hi ku i vandla leri ri na swirho swo tala vandla ra ANC ri suse tatana Ace Magashule ri tama ra ha ri vandla sweswi ra ha ku susa President Zuma ra ha ri vandla se hikokwalaho ka yini EFF yi ta fanele yi fa loko kusuka tatana Nyiko Floyd Shivambu a hi twi un'wana mingiseri loyi nhleka Nhlekani botpet xikan'we na vayingiseri wa Afrika wa vulavula xikala vito la midrand botpet ni lava ku sungula laha ka tolo ma nga vutisa xivutiso xin'wana before ni taka leyi ya EFF na Floyd ni vutise ku why City of Joburg yi ri la yi nga kona namuntlha ni ku a koti ku nghena a ni ta hlamula ni ku i mhaka ku
hi pfumelele ti-political parties to tala eSouth Africa hi mhaka ku va va twa ndlala manitos loko vanhu lava tshamaka a Gauteng or a Joburg City va seviwaku hi Joburg City before 2016 swilo leswi hi swi vonaka namuntlha Botpet a swi nga ri kona ka fuma ANC leyi vanhu va nga yi laviki munhu loyi a twisisaka leswi ni swi vulavulaka and a reflecta back i ta kota ku swi twisisa ku impela swilo leswiwani i ntiyiso hi mina a ni tshama ka yona nkarhi wolowo until ku ta fika 2016 ku nghena va DA na ti-party tete ku nghena ti-coalition swilo swi onheka west so ni vuya ka leya namuntlha leyi nga yi to Botpet i xiyimo xin'wana xo tika swinene ngopfu aka EFF hi ndlela ya ku na vanhu vo tala lava va nga ta suka a ni ri ku na vanhu lava va supportaka munhu va nga supporteki political party ku na vanhu lava supportaka Floyd yexe lava va nga ta suka va n'wi landzela ene van'wani va ku va nge n'wi landzeli va ya ka MK va ta phatluka na ti-party letin'wanyana ene nakona kwale a ya kona leswi vulavuri xin'wana xi ku a hi mihleketo ya a hi decision ya kahle leyi a nga yi teka hi mhaka ya ku xo sungula Botpet hambi lo n'wi tshembisa ku a nga va president ku ya va na revolt aka vakulukumba lava va Mazulu xin'wana xo MK yi nge tsaki yi hlekelela hi ku no hi kume mimara yin'wana leyi kulukumba ngopfu yi ta kurisa party vanhu lava va nga humesiwa va 18 va 20 a parliament swi ve swi tikomba kahle namuntlha ku a va humeseriwa ku khuleriwa lava va manyi ndlela na va Floyd ndlela va ta tsaka vona swi ta va khoma kahle vona se swi vula ku tirhe maviti ya voku loko a parliament va ku laveka maviti ya 13 ho tsala ku xikala vito Midrand Ncindani Khalanga hi mayisa hi ka soka hi vona lava nga tata hi loyi na luya ku ri ku ene vo lava va xikala vito ngo Botpet hi vo va nga yima va tshaya dyambu va hansi na le henhla va zama ku forma party loko ya ha sungula va cheka bodo leriya loko se nhloko leya homu yi upfile a va ha dyi voho ku dya va Floyd na vamanyi a rezi Botpet swi ta tika inkomo nemetwile 0860002543 nongana ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela emakume na rinkombo timinete ntsena ku bira ora ya 12 nongana ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela xana wena u ri yini ke komete timhaka hi ndlela yoleyo eka nhlekani lowu ku va hi kota ku twa tlhelo ra we ra mhaka ku na matitwelo yo hambanahambana ku langutiwa ka timhaka ta ntirho kumbe ku tivisiwa loko ku nga hetelela ku va ko ka ku va nkulukumba Floyd Shivambu va tshikile vuxirho eka vandla ra Economic Freedom Fighters hi ndlela yoyeleyo van'wani va kha va vulavula hi timhaka ta ku kumbexana nkarhi wa ku hetelela ku swi tiveka ku tanihi hi Afrika-Dzonga hi tiyimisele ku ya kwihi loko swi ta ka timhaka ta swa tipolitiki hi ku tipolitiki leti a ti tikombi ti kha ti hisa helo hi tlhelo ra matshamelo ya swilo ngopfu loko langute leswi swi va ku swi ka swi endliwa loko ku langutiwe timhaka ta swiboho leswi vanhu va tekaku loko swi ta ka timhaka ta ku va ku langutiwa mavandla ya tipolitiki hi ndlela yeleyo ntirhi ta bula na va Collins Chabane hi twa ku va angula va ku yini kambe ke swi tikomba ku ri na xiphiqo xa tiqingho la a ni swi tivi ku endleka yini kambe hi leswi hi nga ta va hi kha hi swi lulamisa ku ya mahlweni hi kota ku va hi twa ku n'wangulo wa n'we wu ri yini ku hi ndlela yoleyo enongona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi ku twa mingisero me ku n'wangulo wa wena wu ri yini un'wana mingisero loyi nhleka Botpet inhlekani ni pfumelelini ku ni hlonipha decision leyi nga teka hi Botniko ya ku va resign ka EFF 1 hambileswi ka swi nga riki ku hi tsakiseni ningo hambileswi ka swi nga a ni ri ku te ni swi tiva kahle hambiloko swo ka swi nga ri ku ni tsakiseni me tanihi membara ya EFF mara decision leyi va nga yi teka ni twa yi ni tsakisa ngopfu especially ka lava ya koho
Butnyiko i wanuna wa kota ku tiyimela timhaka ta yehe lero na kwala murhangeni na ku tshemba ku ri i ta fika a tikomba hikanene ku ri i wanuna loko swi ri hala ka vandla lera hina ra EFF Buffet ku kwetlemetana a ku ri koho for nkarhi wa ku leha nyana loko mo tsundzuka vhiki leri nga hundza ku ve na memorial service ya un'wanyana wa member ta EFF loyi a khome position yo karhi la Johannesburg a nga duvula va maphorisa kumbe va ri yini maphorisa kumbe lava ma security la Alexander Butnyiko va yimini va vulavula loko mo ya hlela marito lama va nga ma vulavula na leswi nga endleka namuntlha Serelo itlaka muhaxi Mfukeni Mfukeni munge enyana rito Mfukeni n'wina mi ri Mfukeni ni lava ku yiseka etlhelo rin'wanyana a ni ri aka EFF swi karhi na swilo leswi swi nga se tiyisisiwaka na ku va swi vuriwa swona swa VBS na EFF hi ndlela ya ku aka nkarhi wa sweswi president i Julius ka kondlo leri nuhaka ri twa na vona va ri khumbini hi milenge kumbe hi tintiho na lava va nga deputy president va twa va ri khumbini lera ra ku loko swo hela swi tiyisisiwa swihehlo leswiwani swi vula ku EFF yona hi yoxe ta hela yi va anhlomulweni ku president na deputy va ta va nga ha kona kumbe va ringeta ku semba yona hikuva vo va suka ivi ku tata yin'wana deputy leyi nkarhi wun'wana yi nga taka swilo leswi loko swi koka kokiwa swi za swi ya fika yi nga taka yi nga hehleki kutani vandla ta va ra hatile loko na vona ku hinkwerhu ka hina hi tikomba kumbe hi xitalo hi voyameli ka ku va endle kahle a va endlangi kahle ku ya wa EFF ku ya pfuka van'wanyana what if va ringeta ku pfuxa yona EFF ku ri yi nga pfuki yi wile hi ndlela leyi va nga endlisa xiswona a va lavanga ku vulavula ngopfu hi leswi va nga twanana na swona na MK yes vete ndhawu liya hi ndhawu ya kona ya ku va nga vulavula hi timhaka ta MK loko mi langutisa ku na leswi va nga swi boxanyana swa ku bona na EFF ku na leswi swi fambelanaka nyana antiyisweni xivulavuri xin'wana xi ringete ku kombisa ku ntene loko ku swa fana ni suka njhani ni tlheni ya laha ku nga na leswi fanaka kumbe va ringeta ku ponisa yona EFF ku loko ya fikelela ka ku himpela swihehle swi vumbunuka ku VBS va khumbeka at least ku ta va ku ri na un'wana a nga ha ri ku kona ku ta va kha komba la kotanyana ivi EFF yi kumeka yi nga lahlekeliwangi hi deputy na president yoxe ni swi vonisa sweswo na mitu ribota mina cancer swinene so enkom 0860002543 nongona ku Africa wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM ayo tu un'wana mingiseri lo nhleka kuna munhu la 0860002543 nongona ku Africa wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM makomba ndlela nhleka ne nhlekani nhlekani botho njani Mfukeni mjani yepukile ya Mepukile ya ava ri kona la 0860002543 nongona ku Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi ku n'wangulo wa wehe wu ri yini loko hi kha hi languta ka timhaka leti hi bulaka hi tona hi khumentswe vutiminete yi nga se ba awara ya 14 kwala ka Munghana Lonene FM hi ndlela hi yeleyo mahungu wo walawo ya vulavulaka hi timhaka ta ku tshika kumbe ku huma ntirhweni ka nkulukumba ku huma vuxirho ku tshika vuxirho bya nkulukumba Floyd Shivambu hi ndlela yoleyo se hi mhaka yoleyo swi hetelele swi endla leswaku ku va na mahungu lama ku vulavuriwaka swinene loko ka ku langutiwa eka matirhelo na matshamele ya swilo hi ndlela yoleyo enakona ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela na ta ri teka riqingho rero ku ya emahlweni kambe ke ni pfumelele nsungulano ndala Hello nkarhi ikhume minute yi nga se ba awara ya ikhume minute ku nga se ba awara ya 2 tsaniso xa hi nga ku tshembisa ku hi ta bula na va masipala wa Collins Chavani veteri vele ku endleni ka pfumba ra mbasiso hala a Mashawu i ward man kwa hala Mashawu hala Mashawu hala ku nga na vathenga na va gift chandani na ndhawu yin'wana va ku hi le ka Mugovani
hambi ka ha ri kona kambe ke a hi amukeleni meyara wa masipala wa Collins Chabane councillor SG Maluleke ivo hi bulaku na vona nhlekani lo meyara nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene nhlekani Butphethe ni le ka vayingiseri va Munghana Lonene hi sunguleni kwala minge namuntlha mindle mapfhumba ya mbhasiso hi nga se nghena ka mapfhumba walawo mi ya endla kwihi namuntlha Butphethe tanihi masipala wa Collins Chabane a hi ri aka Mashawu Ward 7 ehansi ka masipala wa Collins Chabane la a hi ri na pfhumba ro basisa tindhawu letiya mi fika njhani ka pfhumba leri i ncini xi nga tisa xilaveko xa pfhumba leriwani ko thyaka ngopfu a ku lo thyaka ngopfu Butphethe tanihi masipala wa Collins Chabane kotara yin'wana na yin'wana vo kumbe aka tin'hweti tin'wana na tin'wana tinharhu hi va hi ri na pfhumba ra ku famba hi karhi hi basisa tindhawu ta hina na ku tlhela hi va na ku va hi lemukisa vaakatiko hi nkoka wa ku va va endla leswi mbangu wa vona wu tshama wu tshamisekile wu basile se loko ku va ku vaaki va nghenelela njhani kumbexani ku va ku ri vamani lava vonaka ku pfhumba leri ra humelela ka siku ra namuntlha ku fana na namuntlha a mi va mi ri na vamani a mi va mi kha mi endla yini Mahashi ntirho wa namuntlha ni nga wu vula leswaku wu vi wa xiyimo xa le henhla swinene hi ku va vuhosi bya ka Mashawu khansele hinkwayo a yi ri kona va karhi va ri xiphemu xa ntirho lowuwani swirho swa executive committee spikara ti-councillors a va ri xiphemu xa ntirho lowuwani va ti-officials ta hina ta masipala Department of Forestry Fisheries na yo a yi ri kona va Lidet a va ri kona va Department of Health a va ri kona na ti-NGOs to hambanahambana na vaakatiko hi ku angarhela na ti-structures ta kweriwani a ka Mashawu leswi vulaka ku ntirho wa namuntlha ni nga vula leswaku a hi se tshama hi va na wona wu nga kuma nseketelo wo fana na lowuwani ni komeleni tani hi ku ni lava ku languta ku ka tanihi masipala mi va mi kha mi endla yini ka ntirho wa n'wina wa siku rin'wana na rin'wana ku kondletela na ku vona leswaku mi wela ka timasipala leti ti nga basa hikuva se mi ri na mapfhumbo yo fana na mixaka lowu kambe loko ni vuya mavhengeleni mo ni khomela tani meyara sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM khume inkaye timinete ntsena yi nga se ba awara ya khume mune kwala ka Munghana Lonene FM nongonoko wa Afrika wa vulavula ni teri ni khomise meyara wa masipala wa Collins Chabane lava nge le ku buleni na vona Shadrack Gezani Maluleke SG lava va nge le ku vulavuleni timhaka ta pfhumba leri a va ri ka roho na nseketelo lowu va nga wu kuma kusuka ka vuhosi bya ka Mashawu loko swi ta ka timhaka ta mbhasiso lowu a wu ri koho le Ward 7 loko ni nga hoxisi ya Collins Chabane kambe xivutiso i ku tanihi masipala mi tiyisisa njhani na ku vona leswaku tiwadi hinkwato leti mi nga na tona ti va ti basini ku endlela ku pfhumba lera namuntlha leri ri nga vi ro va pfhumba ri ngo va thonsi kumbe va ri yini ri ngo ndleka namuntlha ntsene ku va ntirho lowu hi swi tivaka ku hayi loko nghena ka masipala wa Collins Chabane hambi suka kwahala ka Tiyani i ya kwahala ka Mashawu izi ya fika ka Matiyani i tin'wana ta tindhawu leti ti nga ta va ti ri to basa swinene hi ndlela yaleyo inkomo nakambe Muhashi ni nge se hlamula xivutiso xa n'wina hi ku kongoma ni rhandza ku komba leswaku tanihi masipala wa Collins Chabane eka lembe leri hundzeke hi nghenelele mphikizano wa the greenest municipality competition laha a Vhembe hi kumeke xiyimo xo sungula hi ya yimela Vhembe aka province hi vuya hi kumile xiyimo xa vunharhu loko se hi ta aka ku kongomisa aka xivutiso xa n'wina tanihi masipala hina vatirhi va EPWP lava va mbalaka swiambalo swa rihlaza lava va nga kona aka muganga wun'wana na wun'wana laha ntirho wa vona siku rin'wana na rin'wana i ku endla leswaku va tikuma va karhi va basisa muganga wun'wana na wun'wana lowu welaka hansi ka masipala wa Collins Chabane leswi kombaka leswaku timhaka ta ku basisa i timhaka leti ti endliwaka siku rin'wana na rin'wana emugangeni ya hina hinkwayo ya masipala wa Collins Chabane
se mi nga ku yini ka vaaki loko hi kha hi hetisela meyara loko hi kha hi languta ka mapfhumba ya lama mi ya endlaku na yan'wani mapfhumba lama tanihi masipala mi ya endlaku ya lavaku nseketelo kusuka ka vaaki na ku nghenelela ka vona hi ndlela yaleyo tanihi hi citizen number 1 mutshami wo sungula wa Collins Chavani a mi ta ku yini ka vona hi ku timhaka ta mbangu na ku basa ka ndhawu leyi vanhu va tshamaka ka yona ka vula ti na nkoka. Muhaxi hi la ku ba bembele eka vaakatiko hinkwavo va masipala wa Collins Chavani hikuva vutihlamuleri bya ku endla leswaku tindhawu ta hina ti basa mbangu wa hina na wona wu tikuma wu ri lowunene swi le mavokweni ya hina ku nga leswiwani hi lava ku va swi va aka miehleketo wun'wana ya munhu wun'wana na wun'wanivo ku va loko ku ri a heta ku dya banana a heta ku dya lamula kumbe a fanele ku va a veka phepha ko la ku nga fanelelangiku a swi twa amapfalweni ya yena leswaku a swi fanelanga hi laha ku va hi fikelelaka kona kwalaho loko ho za hi fikelela kwalaho hi cinca miehleketo ya vanhu swi fikelela laha mi kumaku ku loko munhu a la ku endla swo ka swi nga ri swona a swi twa ku swi hoxekile hi vona leswaku hi ta va hi karhi hi fikelela hi ri a hi khomisaneni hi vona ku mbangu wa hina wu tshama wu ri lowunene wu va wu basile na tindhawu ta hina na tonavo ti va leti ti nga basi. SG khensini nkarhi wa n'wina hlayisekani ku dya ku engeta ku khensa hi Mashi a khensa va lava mi va twa i meyara wa masipala wa Collins Chavani lava a hi bula na vona eka nhlekani lowu va kha va hi nyika xifaniso xa ntirho lowu wu ri koho kusuka le a Gift Chandani hala ka Maxawo hala laha a va vulavula hi timhaka ta mbasiso veri va ba bembela va ku ka n'we tanihi vaaki tiyisisana ku vona leswaku mi hoxa xandla ka ku vona leswaku mbangu wa n'we wu va mbangu lowu hlayisekeke hi ndlela yeleyo ku va ndhawu leyi nga basa endzhaku ka loko kha ni vulavula na vona ni ve ni ya tsundzuka ku kambe ku na ntirho wa switsundzuxo wa ku tsundzuka mudyondzisi laya a xikolweni xa le henhla xa very mani xikolo lexi kambe Jim Yingwani mudyondzisi laya a ku ri kulukumba ST Mabasa Tilia na swi tiva ku yimele Themba onge timoya wa yena u nga etlela hi kurhula hi ndlela yaleyo kambe hambiswiritano a yeni ni mahlweni mingisero Munghana Lonene FM hi twa n'we mi nga angula hi ti voice note eka mhaka leyi a hi bula hi yona siku leri wo sungula hi loyi. Avuxeni Buthpet na muhumelerisi ni rhandza ku nghena ka leya EFF na ta vula ku va Xivambu va endle kahle va hume kahle hi kurhula va fambe kahle cause ka EFF ba Xivambu a va nga ri na future kona van'wani va nga ti vutisa ku why ni ku a va nga ri na future kona xitulu lexiya xa le mahlweni va Julius a va tiyimiselanga ku xixerana munhu ma va tsona sweswi ka mbulavulelovo a va tiyimiselanga hi ku ka mundzuku nga pfuka ku ve mani president va lava ku va voho leswi hi nga swi tiveki kasi swo fana na vuhosi hi nga ta kumbe va ta siyela vana va vona swi va swi voneni ba Xivambu ku tidyondzo ta vona leti va nga ti karhatela va ti dyondza ingaku ti to tshama ka ndhawu yin'we impela hambi n'we Buthpet loko mo va mi dyondze ku tlula xitulu xexo mi nga le ka xo sweswi ka mundzuku mi nga lava ku apulayela position yin'wana yo karhi leyi mi nga dyondzela yona se Buthpet ni rhandza ku vula ku ka ba Xivambu na khensa tlhela ni tinyungubyisa hi voho tanihi Mutsonga kulori va endle leswi Vatsonga va endlaka swona kurhula va fambe kahle ku nga ri na mbholovo va fambe kahle hi kurhula va endle kahle mina na ku vula ku va endle kahle va fambisa mafambela vo ma kahle ku hambi na loko va ye ku kwale ka kokwana Ndzima hi nga swi tiveki swa ku va khomeka njhani na loko va ya kun'wana ni tshemba ku va nga va amukela hi mavoko mambirhi hi mhaka laha va humaka kona va humanga hi ku biha unless loko hi ka hi nga swi tivi kumbe swo ka swi nga ri mahungwini mara loko ni kha ni va lavisisa xemo hawa munhu wa kurhula ba Xivambu va hume kahle hi kurhula na mi twisisi mativa mi va mi tala timhaka ta kahle nghena ni makeni sesi wa mina mi komisa minete kumbe minete mi nga hundzisi minete sesi wa mina
ehlekani botpet hayi no tatana Floyd va tlharihile swinene ya kusuka ka vona ka EFF va ya ka MK va ye kona kwalaya ka vanhu lava vo pendapendiwa swinene hi mhaka ku ri na vona va pendapendekile laya ka VBS and then lexi nga kona i ku hi December ya ka conference se va voni ku ri loko hina kha hi va favor hi ta teka hi va forwarda as a president ya EFF and then mi kuma ku se va wela ka VBS and then ya sala hi nga ha ri hava vurhangeri se va endlela ku hi kota ku va clear hi vona hi faka vanhu lava hi tiva ku ri va clean ku ri vandla ri kota ku ya mahlweni inkomu botpet aye khalanga viti benti mana basanga mtsetweni ku na nyimpi exikarhi ka EFF na kahlekahle ku na nyimpi exikarhi ka varhangeri va EFF nyimpi ku yi koho va zamini ku pretend mara loko se press conference yi ye kha yiya timbili ti vuye ti kha ti tala especially ya Julius Malema yi vuye kha yi tala mara ti lama nga mahlamba la vula la ku a nge pfuki a betray EFF and a nge pfuki yena loko a fighta box rakwe ri ta phutseriwa hi nguvu ya EFF leswi ya ku ri swin'wana swo komba ku ku na tinyimpi langutani loko se media conference yi huma u hume a ya kwihi Malema ize khavulana boko na xivambo ku komba ku ri a ku lokulweni i love a kongoma rivante okay ai pfumeleni ku yi argumenta kwala nongona kwa hina mingisero mugana FM o humelesiwe ncindani Eric Mabasa ni khalanga Pat Mathebula nongona ko hlawuleke lu walandela na nongona ku tsumba na mina mbana siku leri na mitiphina andaka makamoni Sandra Ntulu Munyai tata